i naglasak, akcenat ostaje kao onaj žig tebi do kraja života da si stranac. Ja ponekad i zaboravim, pošto već 30 godina živim u francuskom jeziku, ja ponekad i zaboravim, pa živim kao oni, dijelim brige, radosti, strepnje kao oni. Onda se nekad poslušam podcastovo na radiju i čujem pa rekao čoveče, ja sam neki potpuni vanzemaljac. To te određuje. Ja ponekad se šalim, razumjeti da smo mi iz bivše Jugoslavije, Bosanci, imali šansu kad smo bježali u Europu, da smo Bjelci. Ja sam onaj nevidljivi stranac u Europi. Dobro, jest. Lakše možda, sve do onog momenta kad ti ne progovoriš i pokažeš neku ambiciju koja je više od onih dozvoljenih ambicija za stranca, koje možemo nabrojati. Možeš otvoriti ćevabdžinicu, možeš biti automehaničar, nogometaš, ali pokažeš ambiciju da ti budeš intelektualac, pisac, novinar. On kaže, kako će on sa ovakvim akcentom, nikoga ne razumije. Znači, postaje sudbina, da skrati, postaje sudbina i živim to. I da kažem, možda jedno od mojih definicija tog čovjeka u egzilu je, to je čovjek koji je ostao, koji je došao. Egzil je šizofrenija. Egzil je isto to pitanje otići i ostati. Mene i dan danas, 30 godina nakon toga, upitaju zbog akcenta odakle ste došli. Ja kažem, nisam došao, ja sam ostao.